ridhail wal syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah nasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai pun dengan saya dengan salam melalui tuntunan indah. Mana ada kita jadi apa nak? Kelan jenengan ya. Mas bagus, pun siap pun bakas gitu. Pun apa lo? Ini nanti tapi datangnya. Saya terima nikahnya. Digambar di ada di mas dengan nanti lah kita mana digambar motor pak yang buat ditanggung kawin di fase perasaan Allah SWT. Orang yang akan hormati salah satu kami mau kita sarang-sarang kita sendiri dibutuhkan kita butuh silakan kita mas kita sarang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalani wa harrama sifat. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qala ta'ala fi kitabihi al-karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an haqqun nabi wa mazhabun sunnati falisan. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru wa lakum wa lijami'il mu'minina wal muslimina wal muslimat innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya terima nikahnya Enda Utami binti Bapak Misal dengan mas kawin tersebut berbayar tunai. Sah. Wajahnya muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya bi rahmatina kana kulli syuhudi rabbana zalamna anfusana wa muhajirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama wa syahidana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin amalana wa sirrana barik lana wa syahidina wa qdiya wa jana fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Semoga semoga kita dalam keadaan jadinya wa ziyadatan fil amina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan wa tawbatan dan wa maghfiratan wa alina wisyakaratan wa najatan min nari wa rahmatan wa syukrana wa haditana wa hablana min ladunka rahmaina kama wahhab rabbana tunafitana sana wa haditana wa qina adzaban nar wa nasirana nasibun wa salamun alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Jenenge apa? Tepung yo, tepung ketan. Bunil, bre bunil. Ya.
tepung ketan. Apa karet? Saya Purwota Mengaku Putri, Oten Sasono Paharijan, Dawet Manten, Mas Andri kalian Mbak Tina. Lalu punika panggil kali Purwota Kampung Sari Ringkas Luar, Sangkuriang Woyo-Woyo. Jika menjadi saking keberan Desa Bojong, Kecamatan Pegedan, Kabupaten Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Sangkuriang yang berbahan tadi, Rokoman Temon, Bergang dan Kaingan, pernikahan Mas Andri kalian Mbak Tina. Kita pamit pun Doyo ibu bapak tamukan kemudian bareng tamu. Kita dengan Sri Purwati tuan saking Sangkuriang Woyo-Woyo, Detail saking Solo Baru, Sukoharjo Makmur, cantiknya Indonesia. Oke bro, ini proses membuat jenang nek. Ya, kerukunan warga setempat sangat antusias sekali. Itu sudah mulai tengah matang. Warga ini Pak RW. Nah, Pak RW. Nah, itu potol dalam bahasa Inggris ceglok. Potol bahasa Inggrisnya apa nggak tahu. Nah, itu setengah matang itu udah itu wajib Jawa. Oke Mas, jangan lupa like, comment, subscribe. Jadi kalau matang mungkin setengah jam lagi ini baru matang. Nanti udek gantian lor. Terus udek